Amazing grace, how sweet a sound that Savior wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet a sound that Savior wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour that first believed. Praise God, 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 praise God. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious be that grace appeared, the hour I first believed, the hour I first believed. Ya, ole, launga suafa o tama, lalo, malenga, pa ia. Ole, amole, tusi faitau, ma le tusi e feso mta upo tolu. Alon fai upo suma fase o tu fai upo sful maleiva. Ole, amo ma iai se avai. Mo i tātou le nei tuaso, la e whaafonga, ala whapea ni faitauina e whapea. O le mele au te to tuli ai le tamao lo tātou wa li o Yesu ke riso. O ia wa whaingoina ai le ainga oma o le langi a toa ma le langi. Ina ia po ina ia te o tau e tusa ma le whau lai o lona vi inga. Ia wha amalo sia o tau loto i le mana e lona lama anganga. I le tangata i to tonu. Ia nofo mau ke riso i o tau loto i le wha atua tua.
ina ia mawaa o tau, ma ia whaavaina i le alofa. Tau te mawhai ai, o nei loa le lei o tau, a toa ma le au pa ia uma. O le winga o le lautele, ma le umi, ma le loloto, ma le maualunga. Ia i loa fo i le alofa o ke riso, wa sili sili ese e le mai loa. Ia whaatu tumuina o tau i le tumu umalama o le atua. O le se wha ulutalaina o le aviai e whapea. O le tatalo i tusa i le atua ma Lona Finagalo. O le tatalo i le atua e tusa ma Lona Finagalo. E mawhai ona whapeane, e tātou te loto tele pe whaloteleina i tātou. Pe a whapea mai se tasi e tātou, o lo tatalo mo oe. Al visili. O le ale mafuanga wala i ona tatalo se tangata mo ita. Ai pe o malama foi i mafuanga o lo whapea ona whea ngai malota tangata. O le visili lea, e le mawhai ona talina, wana o le atua lau. E whapea nale tatalo o Paulo i le ekalesia, na whai le ekalesia nei Efeso. Na ia whailo ai i mana onga mo le ekalesia Krisiano nei, i lumo le atua. Ina ia mawhaina lātou maua se mawhitanga vāwala lata. E le ngata o lau Krisiano o lātou umai mawhaina o toi le tala lei Efeso. Le matautia ma le anga le lei sisili ese o le atua. E lua ni tatalo na talo ai le apostolo Paulo. I le mataupu nei ma le mataupu mua le tusilava ne Efeso. Le whape le mataupu mua al whaipusuli ma lusu ma tolu na whape. Ma ni o whanongo i lo o tō whatutua le li o Jesu Keriso. Ma lo o tō walofa le upa ia umalava. Mai o le mele o te le mapua i le whawhitai ona o tō. Mai o tawai o tō i lau tatalo. O le tatalo lea na whaia i le mataupu mua lava o le tusi le ne tusi Efeso. Ai ina ia mawhai o na malama. O lo whapea mai ai. Ina ia whaapupulaina mata whaaleanganga. Ina ia iloi mea alofa sisili ese le atua. O le tatalo le na talo ai. A wafo o tangata ia i totono o le ekalesia Efeso. O tangata o nu ese. Le lana whapea atua iloi ia Paulo i le atua malana tatalo. Whamolmole. E whaapupulaina mata o tangata nei. Tangata o nu ese. Ina ia lato iloa. E ese le lei o le atua malo na alofa na wa. A wafo o le mafua anga na lai ona tatalo Paulo ilan tatalo le atua. Ona o ali ali fai po sfuma le valu ma sfuma le iwa. Ona mata upu mua lava le tusi Efeso. Whafong foi ala whaitawina. Ia whaapupulaina mata o tau loto. Ina ia o tau i loa le winga o le whaamoe wa i lona wala au mai. Ma le winga o le whaula i ngā mea le lei o i lana tō whinga o sili mo le au pa ia. Ma le winga o le sili ese lama o lona mana ua ia i tātou o e whaatua. E tusa ma le ngā luenga a lona mana tele laba. O le tatalo le Paulo, le whaapea tuai. Ia whaapuleina mata o tangata neonu ese le kalesia le Efeso. Ina ia lātou lo le matautia ma le sili ese o me o saunia e le atua mo i lātou. A le tatalo i lua lo o whaapea ona tā ua le mataupu le atolu o le tusi ne Efeso. O lo tala noa mai ai. Whapea upo Paulo lan tatalo lon lua lea, o le mea lau te tō tuli ai le tamao lo tātou, o li o Jesu Keriso, o ia wa whaingoi nai, le ainga uma o le langi a toa ma le lalolangi. O lo tau lai la le tatalo lea Paulo, i le mawhai ma le anga vaa whaale anganga, ina ia mawhai o na whaonga ina i mea lofa nei, po o mea ua fua ia fua e le atua i totono le kalesia, ina ia mawhai o na lātou o lai. O lo wha mautuina le whai upo sifuma le ono ma suma fitu, o na mata upo peo na whaitawina, whafonga ala whaitawina. Ina ia fo ina ia te o tau e tusa ma le whaulai o lona vi inga. Ia wha amalo sia o tau i le mana e lona lava nganga, i le tangata i totonu. Ia nofo mau ke viso i o tau loto, i le whaatuatua. Ina ia mawaa o tau. Ai whafonga le se senga o le tatalo mua le tusi mua. O le tatalo mua, ina ia whaapea o na whaailoa ia i lātou, ma whaapulaina o lātou mata whalenganga i mea alofa sisili ese le atua. I le talo lona lua le tātou talo i nei. O lo whaapea o na taulai i le mawhai maleanga waa, e mawhai e o na whaongaina pe ngalue ina me o fua ina, pe mawhai fua i o na lātou tutuai e ala i le whaatuhotua.
Tātou te mo mia le poto e soifua ma ola i le o langa kerisiano. Awa e le whaingofia le soifuanga o lo tātou ola i le laulangi whaingatā, ma le laulangi wangasala. Tātou te mo mia nei lo manuia wa ia i tātou o no le o Keriso Iesu. Tātou te mo mia foi le mawhai. E whaatino ai me nei, wa tātou i loa mai hate ia. E leo nal tātou malmalama mai loa. Ai e tātou whaatino, pe mawhai o na tātou ngalua ina me nei, o fua ia mo i tātou. Ai sea, lo whapeona mo le mau, tusi a Paulo, i le kalesia kaunito, al tusi mo mua. Al whaiupu, e lusufu malima le tusi mo mua e whapea. Awa, o le valeo le atua e sili lona poto i tangata. O le vai fo'i o le atua e sili lona malosi i tangata. Ai vai le mea leina tātou mo mia le poto le i mei o fo'i mo i tātou. Wai mawhaina umia na whaolaina lo soifua mo le tātou wala. Peitai ane, e le mawhai o na tātou mauaina, pe mawhai o na tātou ngalua ina, o mea ua fola ina, ma mea ua foa ia mo i tātou. E ala ia Keriso Iesu. A wafo ila, o lo whapea, o na whailoa mai e le perfecta o Jeremia, le tūlanga o le tau mai ma le poto le tangata, a wa o nei a mai tau. Se ua tele ana whaasili le ta mai, sila fia ma le ilo le tangata, a ua whaangalo lava, le matua i matautia o le poto ma le tamau ainga, o lo iai le atua lava lea. Tusi e Jeremia mta au po iwa, a lusu ma tolu, lusu ma le whawha i upo e whetawina e whapea. O lo whapea na whetalai mai o Iova. Awani mita le tangata poto i lona poto. Awani mita le tangata malosi i lona malosi. Awani mita fo i le mau oa i ana o loa. A o le mita. Ina mita ia o ia i le nei mea. Ina ua mafau o ia. Ma ua i loa au. O au lava o Iova. O le whaia le alofa. Ma le whaamasinonga. Ma le ami o tonu i le larolangi. Awa o mea ia o te fia iai. O lo o feta lai ma iai Iova. A ona e malama ma e sila fia le lua wawhenga i ma le atua, ma e iloa le atua i se tū lata lava. Ona mawhai leo na e whapeane. E le aia se isi mei tu atu. Ona o le atua lava e te whamoimoi ai. Whanalonga fwoi tala Jeremia. Mai o mita tangata poto i lona poto. Tangata malosi i lona malosi. Tangata e maua mea i ana mea. Aia, e mita. Ona wa e iloa lo soifua le atua. E ana le poto mo lava. E whafonga fwoi e tusi lea Apollo i a Kaunita. Whamai, o le valea o le atua. Tu lou ana malu malpa i o le atua. O le poto na le tangata. E le mawhai o na whetauta wai. E le mawhai o na whaatustusaina. Le matautia o le tō whama mao. Ma le poto ma le tamau a inga lo ia i le atua. A o tatala mene mo i tātou. E ala ia Keriso Iesu. O vaenga i e wha. O lo whapea o le whaatulanga i Tatalo le a Paulo. Ina ia mana mai. Mantua mai o le rutala. Ia po le au o le tātou. A vea i le netua so e whapea. Ia whapea o na eiloa o na e Tatalo. E tusa i le atua ma Lona Finagalo. E leo le Tatalo fia le lei. Leo le Tatalo fo i le whaamanaia. E leo le Tatalo fo i le teu. A le Tatalo e tusa ma le Finagalo le atua. Le la e whaafonga iai. Ona e whaawaenga e umaifo le launga lei. Wa e mamalama iai. I le mafuanga na laina Tatalo Paulo. Ma whaatulanga le lei. Lona manaonga sa whapeona a vea luma le atua. O le vaenga momo le mafuanga na leo na Tatalo Paulo. I le mataupu le tolo fai pusuma fa mai o mele o tule le tamao le tatoli o Yesu Keriso. O le mafuanga le Tatalo le a Paulo. A wafo le mataupu e lua fai pusuma le tasi o lo whapea mai upo a Paulo le kalesia. O le nei, i o tau manatu, sa whapau o tau ana mua i la le tino. O ta ua o tau o e le peritomina, e i la tau o e o ta ua peritomina, i le tino ua whaia e lima. Whamai, a le peritomina le na whaia e lima. O leo o whapea mai, ei tangata ne o peritomina, o la tau o tangata o ta waipina tonuina i la tau. Ai whamai a, o tātou, o ta ua tātou, e le esu tātou whaia, o tātou o tangata nu ese. Al Tatalo le o Tatalo ai Paulo, se leo o whapea mai Paulo, e le ai. O Keriso lea, o ia leo o tātou mauaile le linga, o leo mau le tātou avanoa, i lumo lea, tua le tama, whaamaunia le whaiposu ma le iwa mta upu lava lea. O le nei, e le toi tangata ese o tau, po e wau mau, a ua nuu whaatasi ma le au pa ia, o le a inga fo'i o le atu. Whaafafonga i upu ale ala apostolo. E le o tūn tangata ese,
e mo e ta o to tangata nu ese e leo tangata yutai e tātou. Ai whi mai se ua leo toi au mau o tau pen tangata nu ese o tasi tātou ma lau pa ia. Leana whapea mai ei Paulo, ona o le lei ma le alofa na wao le atua mo i mata upo. Na ia whapea ona tātou malamlamai i le alofa tu pito leo le atua i so se tangata. Le alofa lea ana wao le atua ia i tātou. Leana nau ta ei Paulo i le kalesia. I le ngata ina ia i loa, wa leo tau tangata ese i la topo o tau e sea pe u whaasionsino ese i la tau e le atua. A ia whapea ona whaamalo si a wina i la tau, ma la tau wola ele mata upu si sili e ala ia ke riso Yesu. O le vaenga mo le talo Paulo, o le mafu anga le na talo ai Paulo. Ina ia whapea na malamalama tangata nu ese, le ai o le ua iai le tātou avanoa, i le atua le tamā ona o ke riso Yesu. O aina talo iai Paulo, na ta talo i le atua, whamaila na talo, o le mele o te to o tuli ai le tamā o le tātou li o Yesu ke riso, o ia o whaingoi na ai le ainga uma o le langi a toa ma le lalangi, na matua i tuu a toa i ai le loto o Paulo lan ta talo lea. Na ta talo ai le atua, i le ngata ina ia whaapula ina mata, whaalea nganga ma la toiloa me alofa sisili ese le atua, a ia la toiloa, o le atua lava, o le atua alofa lava ia. O lo whapea, o na whaamautuina, i le mta upu nā lona whaipo se fulu ma le fitu, o le tusi momua, e feso e whetauina e whapea. Ina ia fua i atu ia te o tau e le atua lo tātou o li o Yesu ke riso. O le tamae ona le mamalu, le anganga e ona le poto ma le whaalinga. Ina ia o tau i loa le lei o ia. Ai whalongo iai, whamai ina ia whaapupula hina. Alona winga ia tātou i loa mea nei. Ua fua ia mo i tātou, i alau tātou li o Yesu ke riso, whamai o ia o le tamā. O ta tamā ina o ia. O ia ele o le tamā e ielo na loto i le whanau. A wafo o le talo le na talo iba, e whaamalo si a wina iso se tas. Ina ia mawhai e o na tātou maua mea o folofolo ina o le tātou tamā. O le tatalo le na talo i Paulo, o se tatalo tu sao, i se ua iai se la sootanga po se la whaia. Le a ia lea ma le sootanga, na whai o le tātou li o Yesu Keriso. Whauta whai upo le li o Yesu Keriso, i le mata upo lusfulu i Ioane, alon whai upo se fulmarfitu. Ua whetale atu Yesu ia te ia. Aua e te tango mai ia te a. Aua o te li ia luae, lama i lo tamā. A ia e alu i o uso, ma whai atu ia te i lātou. O te aluae i lo tamā, ma lo o tau tamā. O lo atua, ma lo o tau atua. A mele, ai wawai e le mana ia. Whamaile upo Yesu, o tau tamā ina whātasi tātou, i le tātou atua le tamā. Mai o te pai mai ata. Ai alu e whai ai. O lea o te mōmono o wae lo o tau tamā, ma lo tamā. E se le māngaia ma le mātango fie, o le langona o se tamaititi, i se la wā mafutanga ma se wā lalata ma lona tamā. O le so tanga lava lea, ma le tua le tamā, pe a tātou talia le tātou li o Yesu Keriso. E mafua uma mea, ono le tātou li whaola Yesu Keriso. Tusi e Ioane, ta upo mua, whai po suma lo suma le tolu, o le tāua la tau pa e whafonga mai au whaitawina. A o i lātou uma e na talia o ia, ma whaatua tua i lona suafa. Na ia abatu ia i o lea manuia. Ia vea i lātou ma whanau o lea tua. O i lātou e le o le toto na whanau ai. E le o le manao fo i o le tino. E le o le loto fo i o le tangata. A o lea tua lava. O le whina ngalo le o lea tua. Mai au i lātou na talia o ia. Ma whaatua tua i lona suafa. O ia watua i le manuia. O se manuia le au maua. Ina o tātou i loa o lea tua lava o le tātou tamā. O ia e la viai, o ia e pui, o ia e fuai. O ia tātou te maluai, a wā o winga i o le tamale lei. E la fuai ai la ngona, la fuai ai mea umai ma fati ai le whanau. O ia, na te waia le lei o le whanau mua tai au malona ainga. Le la ngona lea na whapei paulo, ia tau la ngona lea. O le tau atua i le lei, o le tau atua i le whaasino sino au, e le susi lima ia te o tau, e le o tau tangata ese o tau, o tau lava o le whanau a le atua soi fua lava ia.
Le ana whapeai le tātou o tua, le tūta ua leo le atua le tamā, e le ai se whailonga lanu, e le ai se ngana e tasi uma tangata uma, pe a whape talia le li o Yesu Keriso, e a vea mō tātou whaola, mō tātou li le feso tolu mta lona mta upo al whai upo se fulu e whaitawina whapea. Ina ia I loa nei e li sili ma le au whai pule I mea o le langi. Ile e ka le sia. Le poto winga ese o le atua. Ina ia I loa, e le ngata o li sili o whai pule so se tasi. Ia lato I loa, le poto sili ese lea sa iai le finagalo le atua le tamā. Ina ia tau whanau wina le laulangi umalava e ala ia Keriso Yesu. O le nei lava Tatalo, na tu saawai I lumo le atua le finagalo le Paulo, na tau whai mai ai, ai le whaia le lolo e pe le I o mai le whasalanga I le laulangi o na uanga sala atama ewa, na wha umai na ai I le laulangi tuai na iai ina ua a fia le laulangi le lolo, sa iai a le alofa leo le atua le tama. Sa iai I lunga e a pea nā mea tonu mausta I atu I ate ia. Ina ua mai a le lolo sa whapea o na iai lava le alofa whaatama leo le atua I lunga le laulangi. Se ia o mai na ua mai ia le nuu o Israelu ma mawai na mai ma mai ana whaamanuianga ia I la tau. E le ngata I lea le whaamanuianga lava lea whaatama. Na o mai ai I lunga so se tasi e te tonu I ate. Wo o mai no ese. Wo o mai foi le nei tuasa. Le alofa whaatama ne o le tātou atua. A wane ngalo, o mafuanga nei na laina talo Paulo, ina ia whapea o na tātou iloa, le ai e moni lava le tātou atua o lo tātou tatalo nei ai. Ma o le mafuanga le na talo ai o ia, ma le vaenga lo na tolo le talo nei polu, o se talo, pa se manaonga o mautinoa le tatalo nei. E le whaasalalawina pe whaapusalawina tulou le mamalu le tua. E le talo le apostolo. Sa tu sao lavano na finagalo. E ala e lana te talo. Lo mai tawina ina mataapu le tolo lo whai upo sfuma le ono whai tawina e whapea. Ina ia fo ina ia te o tau e tusa ma le whaulai o lona vi inga. Ia whaamalo sia o tau loto. Ele mana e lona lava nganga. Ile tangata I totonu. O lana talo ina ia fo ina ia te o tau e tusa ma le whaulai o lona mamalu. E leo se mei titi. O le mea matautia le te lea na nauno I Paulo. Mai ina ia tātou wola ma manuia o no Keriso. E le mawhai o na whaamatalaina le manuia lea. Le talo nea Paulo. E leo whaatatau ina mawhai ma le tamau ainga o le tangata I lona iloa. O lo fua le talo le Paulo I le manuia le mawhai o na whaamatalaina le manuia le mal tamau ainga o le atua. Le manuia si ese o le atua. Wa ia I tātou o na iala ia Keriso Yesu mantua le upu le tātou Yesu Keriso. O le ngaoi e sau e ngaoi. I le ise tasi mea sa wailava o ia. Na o ngaoi ai fasi ma wha umatia. Whamai ia o sau na ia tau mau le ola. Ma tau mau a atili e lava. Le fina ngalo le o le atua. Tātou onu ese. E leo tātou tangata I utaia. Awa iaina I tātou. Ono le alofa le li o Yesu Keriso. Aleluia. Amene. Ma le vaenga e wha. O amena tatalo I Paulo. O mene na tatalo I Paulo. Ia wha amalo sia le tangata I totonu. Le kale sia lea. Awane I vai sesi. Te le loto. Aisea. E le whaingo fia so I fuanga ma le olanga o lo ola I nei. A wafo langa o le foi e lato te loa le anga leo Yesu. A le foi tu sulima mai tangata I utaia. E le whaita wina I lato I totonu o le nuu o le atua peta iane. O le ufa manino e Paulo. Le ai leo tu tangata ese o tau. O tasi tātou ia Keriso Yesu. O tātou lava o le whanau o le atua mana. Le whapea I mata upuna e tolu whaipu sfuma le ono. Ina ia fo ina ia te o tau e tusa ma le whaulai o lona vi inga. Ia whaamalo sia o tau I le mana e lona lava nganga. Ile tangata I totonu. Ma ia fo ina ia te oto. E leo se mea tau fiofia. Ma ia fo ia te oto. E tusa ma le whaula I lona wai inga ma lona tamau a inga ma le manuia o ia te ia. Ia fo I lava ia te oto. O le mea mo muale na talo I pau wha amalo sia le tangata I totonu. A wane ngalo. Upa Paulo le kale sia kolonito mta upo e wha. Suma le ono, suma le valu mai. O le mea le mātou te le wha vai ai. O ai ui lava ina tau wau, ina umalo mātou tangata I whafo. O whafo wina le tonu, o le aso I le aso. O al mātou pōpō ngā mā masangia, ma le vave ma vai atu. E tupu mai ai mo I mātou le manuia ma mafa, e matua silisi le se lava, ma le whaavavau. Mai o lo mātou, lea mana tunatu I mea uvaia, a o mea le vaia, o au mea vaia, ngata mai ia,
au mele va ia fa va ia fa mai Paulo se le o me ia matou te lo atu o me tu atu le e ngata ile vai tangata au ia lo ia le au le atua fa mai upo Paulo ile kalesia ya awane ngalo ya to e to matou te le fa vai ya se mea e u lava na fainga ta me lo uia au tangata le ton e whatupula ia lona malosi isa ale wolo tu tele tangata lea o lana tatalo fo le na whaia ia Efeso ia wha malosi a wina le tangata le ton wa ao na malosi tangata le ton po le halava na matua le tangata e fafu e malosi atu tangata le ton ulo tangata le vaia a wa o mele vaia o meia lo ngalue mai ai le atua lua konito mta e suma lua fa ipo iwa e fita wina e wha pea ona whaapea mai ai le o ia ia te au. O loo ne alo fatu noe lava lea e so swani ia te oe. A wao le vai e whaato i nai lo mana. O lea ua te le lava lo fia i le mita i mea o te vai ai. Ina ia tu mau ia ulunga le mana o ke riso. O lea o te fia ai i mea e vai ai. O le whaaleanga mai. O le malaia. O le anga te le mai. O lea tu vale o no ke riso. A wā pe a o vai. Ona o malosi ai lea. Amen. Fa mai Paulo, a ona o vai. Ona o malosi ai lea. O le fa malosi au lea Paulo, ia malosi al tanga te ton. E leo seisi lava i tu e malosi ai. E malosi ona o le mana o le ngangpa ia. E leo vai ngai fafo i loa toila o malosi pe te tele maso. Le ai o le tangata le tutonu, pe a ona iai lutia o le folaunga, pe a o mai e taimi e o so fa iai i fa so songa. O ia i loa le tangata malosi. Tangata e tu mau e fatu tua i le atua. E malosi lon tonunga i le atua. Le kolose mo mofa e pusu tasi fa mai ai. Ia fa malosia o toi le malosi umalava. E tusa malona malosi wa sili. E hiu i lo ono sai umalava. Ma le fa toa a toa ma le fia. A o mai ia fa so songa. Ia polu i tau o soi fuanga ma le ola. E lo to tele al tangata. Aisea, ona lai malosi tangata e to. O lo fia fo. Aisa, fa mai e fia fo le tangata te tonu. Ma le ono sai umalava. A walo fa pea na fa toa mai. E ngā luenga lilo le nganga pa ia lo ngā lue te tonu o tātou tangata. Awa ai e tangata suinga nei e maofa i lātou. Pa e lātou te loa ai le ngā luenga mana le nganga pa ia. O lo fa pea na ngā lue ina hai lo tātou tangata te tonu. Ina ia malosi lava. Ina ia mawhai lava. O na wha awawina le vahenga lo na lua le talo ni e paulo fa pea. Ia mauti noa le fio tumawai o na nganga i tonu ia i tātou. O mea ia na talo hai paulo. E le ngata ina ia wha amalosia tangata i tonu. A ia i loa i tātou. I wha tumawina pēr le nganga pa ia lo i tonu ia i tātou. E feso tolu suma le fitu o lo wha pēr na wha i loa mai ai. Ia no po mau ke riso yo o tau loto i le wha tua. Ina ia mau waa o tau. Wha mai ina ia mau waa o tau. So se la au malosi. E ala na malosi. O na mau waa. E hala na le paul matangi pe a whapeo na whatia o na tele a o lo whapeo na mauai e whapena alo tātou te nunga i le tua. Tātou te tutu, tātou te le solomuli, e tātou te tutu ma le loto te tele a wau whamalosi a wina le tanga te tonu. Ma o tātou i roa, o lo iaile ngā pa ia whatasi mai tātou. O lo fisosoani pe i teimi e oso wha iaile tātou savalinga ma le tātou folaunga le whatou tua ia Keriso Yesu. Le fa pe mai ai e upa le Ioane mta upa suma le fa suma le ono ma suma le fitu e fa pe o te faiatu lo ta ma ono fo i mai lea ia te o tau le tasi sosoani ia tu mau pe o ia te o tau e fa vavau o le nganga lea e tupu mai ai le upumoni mai le ma fai le langi o talia o ia a wa le va ai o ia ai pita iane o tau o to lo ia a wa tu mau pe o ia te o tau e iai fo o ia i te tonu ia te oto. O lo iai le nganga pa ia lea. Wha mai paulo e le ngata i nei wha amalo se a wina le tangata i te tonu. A iai loa i tātou. O lo iai wha atasi i tātou ma le nganga pa ia i te tonu ia i tātou. Ina ia tātou i loa. O lo ngā lue pei o ia. E pia na tā ua e na tā upo i lima o le tusia kaltia. Lua suma lua se o tu lusu ma tolu. Ina ia fua mai mea ia. Lo tātou so i fua ma leola. La whaita wina. A o le fua o le nganga o le alofa, o le oli, o le file mu, o le ono sai, o le mata alofa, o le anga le lei, o le wha maoni, o le anga malu, ma le le ngā o ia.
E le whaatulafonoina mea whapena. E le mōlia ai oe. E le tui mai le leo lo whale mai whapea ia o la mōlia oe whamasilonga aisa o tele lo walofa. O tele lo whamaoni. E le mawhai ona mōlia ai oe a whamai ea. Whamai e le whaatulafonoina. E le la vesi tulafono. A o na tupula ia le alofa ia te oe. E le whapea na avea ai oe pe mōlia ai oe se leo reo. E le ngate na a whapea tele lo whamaoni. E le whapea tau mōlia ai oe aisa. Se o fua i o le nganga ia lia e mai ai tātou. A ono lea. Ono le ngā luenga lea. O lo ngā lue pēha le nganga pa ia. O lo i te tonu ia ai tātou. A wani ngalo ia ai tātou. O mea ia ahali ia ai o tātou soi fua ma le ola. Se o le vi inga le fo ia le tua. E fo ia i le tua lo na lava vi inga. Ai sea. Se le watangi hatu le ngā luenga. Whaia le nganga pa ia. O lo tātou wabalua iai. Po lo tātou tua wanoa ia te ia. Se whaia lana ngā luenga. Mana i o tātou tangata whatawaa. Ma o tātou tangata le ato toa. O le vaenga tolu ni whatulanga. I te talo le apolo whamai. Iei lo ina le alofa sili ese. Mai o le tātou o tua. Nta upo e tolu o le tusi a fesu sufisu suma leiva la whaitawina. Ina ia mawaa ma whawaina o tau i le alofa. Ina mawhai ai o nei loa le o tau ma le au paia uma. O le winga o le lau tele. Ma le umi, ma le loloto, ma le mawalunga. Ia i loa fo i le alofo ke riso o sili ese le mai loa. E le mai loa. Lona winga e umano mawhawhau. E le mwhaina i loa lo mawhawhau. Whamtala le alofa sisi ese leo le atu. Ai wa ifa mai a. E le ngata e lau tele. Ai le ngata e lau tele. E umi, e le ngata e umi ai lo loto. E le ngata e lo loto ai mawalunga. O mea ia ai wama ai le sa tauro na wha sa tauro i kewiso. Se o se ata whate i ta i leo le lofo le tua. E alu anga i lunga i le ngata mai. E alu i au tafa i le uma. O le lo loto le alu le lofo le tua. E le mawhai e le mawhauwhau na whamatalaina. A o mea ina whamai ai paulo i le kalesia. E le ngata ina ia tau loa. Ia whaamalos a wina tangata i tutonu. A ia mautinolo i le ngangapa. Ia mai ai loa e o tau. Le alofa sisili ese o tātou watua. Le whapea mai ai. O na o le alofa tu noa le tua tātou te mawhai ai. O na tātou malamalama i le alofa lea. Le alofa lea le mawhai e se tangata. O na whawhetauia pe whatustusaina. Le alofa na wā le tātou watua. Wai le se mea. E mawhai ona whatustusaina iai. Pe mawhai ona aveseina nei alofa le atua Roma e valu. Whai upo tosu ma valu tosu ma le iwa. Lai whaafonga o whaitawina. A wawa o mautinoa. E le mawhai e le oti. Po o le ola. Po o angelu. Po o alii. Po o e malolosi. Po o mea i nei ona po. Po o mea atali. Po o le maualunga. Po o le loloto. Po o se tasi mea na whai. E le mawhai e ia mea. Ona whaatea e sina mai i tātou i lea lofo le atua. O lo ia ke riso Jesu lo tātou ali. Ai whaafonga i upui. E le aise mea o leo langa nei. E ave e sea oe mai lea ao lo watua. Ma le loto le atua. E le mawhai e se mea. Se mea i ona pō nei. Ma se mea atari. E le aise mea mawhai o nave. Se aisea. Se le lofa whaata maa leo le atua i lana whana. Wa lofa ina ai tātou. Ona o ke riso Jesu tātou li i whaola. Ma le vaenga i wha. Ona whapea leo le talo po. Ia whaatutumuina o tau. I le tumu malawa whalenganga. Mta upo tolu o whaipo suma le iwa i whetawina i whapea. Ia whaatutumuina o tau umalawa i le atua. O le manaonga leo paulo. Malana Tatalo. O lona manaonga. Ia whaatotoina i tātou. Ma whaatutumuina i tātou i mea umalawa. O hani mea o ngao, o hani mea o leo atotoa. O le mana onga lo le apostolo mole e kalesia le na tu ina atu lumo le tua. Ina ia mawhai o na wha atotoina, ma wha atutumuina. Pe o na iai kolose lua wha ipoiva le se fulu e whaitawina e whapea. A wā o loo mau i tonu i a te ia le tumu umalama o le atua ua i lona tino. O loo ua wha atotoina foi o tau i a te ia. O le ulu ia o li sili umalama. A toa ma whaipui. Ua whaato to ina whai o tau ia te ia. E lei atoa i tātou. E lei atoa le nu o le atua pe a lei tātou. A lei tātou e lei atoa le nu o le atua. O lona Finagalo. Ia aua nei whanau se tasi. Ua tau whanau wina i lona swafa. E ala ngā luenga mana le li o Keriso Jesu. Le wha pēma iai wa liu tūn tangata le upu. O ia ua mau mai tātou.
Mai o le mamalu lava lea o le alo e tō tasi o le tu o tumo o ia i le lofa tu noa ma le wha maoni. O le moni mau lea o le tusi a Ioane. Alo na whai upo e se fulu ma le wha. Alo whai upo e se fuma le ono na ta upu lava lea o le tusi lea Ioane e whita wina e wha pēr. O lona tumu ua mauai e i tātou umalama lea lofa tū noa. E whao popo i lea lofa tū noa. Wha mai o ia o tātou mauai. O le isi mea, o le lofa tū noa leo le atua. Se ua whao popo ina pēr i le aso ma le aso ma le aso mo i tātou. O iei ese mea o le atoa i ate o whengai moe. E alo malosi. O le atoa e alo malosi. A le whamai o le atua na te wha atoa ina le malosi. Le o lava lau whasoa. Se o le atua na te wha atoa ina lau whasoa. Ai whawhea le rofa ma le anga le lei. O le aise lofa o le aise on sa. O te whape atu i ate oe. E ma whai e le atua on toi wha fo i oe. I le tūlanga i ma whai ona e stoi fua mai olai. Ina ia manuia oe ma lau whanahu ma lau ahinga. Le whapei upo Paulo e le Kalesia i Filipi a o lo watua e wha atoa e ia ia te o tō mea umato te matitiwa ai e tusa ma le whaulai o lona vi inga i a Keriso e ma whai ona wha atoa e le tua. Mea ia, so se mea te matiwa ai se langona o e langona ai le mawhauwhau le tino ma le nganga e ma whai ona wha atoa ina e le tua ona o Keriso Jesu. Ina ia wha mahea le lei a viai. Ahuana ingalo, mautino me nei. Ta ua tele tātou ta iatu le tua e ala le tātou tatalo. Be lava, ona e whaafonga mai ei wahenga na tā ua mua o mafua anga te talo ai. Lua maana lama i le olo e te talo iai. Tolu mautino me olo e te talo ai. Ma le mea lona wha, ma nino mana onga, ma ia whaapea ona le lei. I lo mana onga e ave i luma le atua. Pe ona tā ua e Paulo, le mana onga tūpito na ia teia mo le Kalesia e feso ma tangata nu ese va pia. Ia wha amalosi a wino le lātou tangata i tonu. Wha tu mawina le nganga pa ia i to tonu o i lātou. Ia wha avaina i lātou i le lofa, ma le lofa moti vale o le atua. Ma ia wha tutu mawina le atua i lātou. Iso se mea o va pia ona mātitiwa. Na wha mautuina e Paulo, le tali ma le mana o le tali te talo le atua. Ina ua whapeane o ia le efeso e tolu au wha umaile nei lama mta upu whai upu e lua sifulu ma le lusu ma le tasi. Ia te ia o lena te mawhai o na whai o mea uma e whaasiri lava i mea tātou te o lea tuai ma mawhau iai. E tusa ma le mana o loo matuanga lue i te tonu ia te i tātou. Ia te ia le vi inga i le Kalesia on o Keriso Jesu. Ia ngā tūpulanga uma e whaavavau lava. Amen. Ia umaifo le nei e aviai. Ia iloa. E le umai lau tupulanga po lau tupulanga le alofa leo le tua. E au ngā tupulanga lava. Ale mea taua ia ifa mea. A o ia na te mawhai o na whai o mea uma. O ani whawhitauli e mawhai e le tua. O ani vesinga o iei ainga e mawhai e le tua. O na mai le lenga. Aise a o whaataitai e Jesu o ia lavo le lenga o tātou ma le tātou tama le lenga. O le melea, a o vele le tuaso, ma le avea mai le tua. Whamanu ia tele le tua ia te oe. Awane ingalo. O le teimi tātou te tatalo ai wa iai. Aisea, o le o toi saonga le mūli sa to sio manga ma le lolangi wa iai nei. I whaamai, ma tālau taua o ma fui e, ma mara whaanatura o lo ua sufa iai le tātou soi fuanga ma le ola. Ai ma whai e le atua na mai le file mui o tātou loto. E le ma whai o na iloa e le tau tele. Fa mai wale nganga pa ia lea, e le ilo isi, a ilo i tātou, wa o tātou o le whanau lava le atua. Fa manuia le atua i hate oe, manuia lau whaafonga, i le soafa tamā, le alo ma le nganga pa ia, so i fua mai a manuia.